na nkethi cha muthenya mutegeri wa Meru TV na mbitikire nkuwate we ni kindeto chia Meru TV muthenya ni wambita muthoni wa kiramana muthenya ya ntuku ya Jumaine tariki 14 cia mweri wa ina mwaka ni uturio 2026 mbeyite ukunenkeria cho ititaurika na ichungura chethirete chikareka Meru omeya Meru na kinyande guru yetu yonthe ya Kenya na kinyobura chethirete chetu kinyila methene yetu ya ndeto David Mwangi anu mwa baraba kuromba gitikia mubunge gicigone mbunge kia Bure na chumirete na kumeneria nene mbunge wa gicigo mbunge kia Bure Mugambire Ndikiria akiwa na Remi Ukare na Nkuruki akuritira kariba gicigo mbunge kingwe kuringana na burombere kwithira kibekira wirane kaitene kara baromba kura kiuria Mugambi nethira kichumire na kuthetera kariba bagicigo mbunge kikende kinyabo betana mbere na kumba kwithira bakiwiriro thirikari rikuo ya Rais William Ruto. Riboti mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Olaibune. Musiasa David Mwangi kuma Bure na ukirerete mbunge wa gicigo ke Mugambire Ndikiri na nekira kwa kinya nyuma ya kanjo ya mangavana kulionga Bure kiumia kithiru wena mamire mato Bruno Ntote ontukinya bomo buraburumirete akariba kaunti ya Meru ombere kwaria akiwa na batere kuthetera kinya arigitani ba UHC bande kwa ne thirikari cia kaunti. In the course of the week iturari na mathiko ya mami wa CEO wa Council of Governors na Mheshimiwa Ndiraije ogwe nonto norari nyana the chairman na the whole leadership ya Council of Governors indira na expectations chia kucha ku represent issues chia constituencies na chia county yetu ende gotei onto inyabo mwe orari area bwa constituency chetu kana county yetu inyethiro imathikone turari a very good opportunity ya ogwa kurombera ana beto bare under UHC program to be absorbed permanently by the county government. Ogwa no rabatere nonto ogwa ne uga no karetie nduke mbethe gutetera madaktari bau bare under UHC program. Utekomba gutetera wananchi ngoge ku ikodhinga tage kuga yes madam na ndi mheshimiwa na ngoge iria tukwete ni ya representation ire. What do you represent then if you don't represent our grievances and our issues affecting us? Kulukia kiritanto moya mwanya kire mukaririgete wa kanjo ya mangavana Muthomi Njuki. To the Council of Governors, mainly chairman wa health, His Excellency Governor Muthomi Njuki na ogwe nwethiritwo uregete buru ana beto baya absorbed neromba rietu ethirwo te kwenda baya absorbed because county government are hiring ibo kwandika madaktari nte komenya imbie kugiria babwe bo absorb the UHC staff na inyethirwo bena contract ciao na ogwe no waugere ibathomete contract bona contract ciao reikari. That is retrogressive thinking from you. Nonto antoba ubejere igitaria crisis. So no tuge inyabongo contract ubathomere in crisis. Nonto nthegoro ne ari na baju eu ya COVID. So it is good for you to know the background under which the UHC staff were absorbed. Iromba yakwa. The county government, you are not ready to absorb them. Then make it clear those people are absorbed by the national government. Actually, national government is even doing better. Nonto iba komba kurewa in time. Na babu ya bochereri nya ikorea madaktari. Akireke na uriti atongeria kwebana no tonyera makanisa kinyarira atongeria balionga kuo akiwa katiba ya Kenya ni yanete uhuru bwa kuromba. Constitution yetu netekeretie freedom of association. Muntu aigwa na kwenda kugwatanira na muntu fulani netikirwe ibo ayo ugwa okuigwa mheshimiwa ririo kuona atongeria bariongete tunisene iromba riakwa ni ugie no kiriwa mwathani no anonto waugire no wende kuya mchungaji wa bwithia retire kana weta retire iromba riakwa umenye ote ya mchungaji ukiromba ira kanisa inge ithira anto iba worship freely. Kiripotera Meru TV kuma Bure Mbetawa Mwende Olaibune.
Ipaya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Olaiboni no nduboro nuru na njira ikinyanilite akari na aturi bakumantereche thaicho yembe bachumirite na kuonania akuria kwanura kuoni utianirwa kwa ngavana ni utianirwa kora bethirite abateaniritwe ni thirikari ya kaunti ya Meru tongeretwe ni ngavana Mutumantu Ethinke bakiwa bonende ibo kaira kainda kumba kwithira bakiringa kura kenda tongere ya kubachenchiria itura rira thaicho lakini ontubura botumane nde batiwa baimundu ne bakiwa kwina mathina kathomba yare bethirite bayakuluka rutero thaicho ni kaba kuromba Mutumantu Ethinke na thirikari ya bakukinya nteri no twiko tetho kibono tunende antere rutere ru barabara ni twikite mpanga bakiwa kinya batona cibitari cha wetendera bachwa ripoti mwandiki wetu wa Ndeto Murithi Waba akari na aturi bakumantere cia thaicho ni ndene ya kanuni igembe South ni baumirite na guteta nikira bakuga ati bo bati cibitari na ireria kwi iri kurwaja gundu ya kanuni aria bakuberange kamo no gukinya cibitari iji rira bajitwe cibitari bakube ne ithikianda na cinjira igitango kete kogitango imalinya na ndo totona twenjera na kuinda iriga kwa mundu athicha akandikira tupenikila akanywa akageta bunge akarema kobwaga iteborego bwa kiringana na biki na kuimatanete na bana ma tuitasia twana na bana tuthicha kona lami ekaritani nitatua mabiri antu baba thaicho bakiaria ni baugite ati bone bakuromba thirikari ya Meru County nikende komba kubakiranyo cibitari imwe rutene rwa thaicho na nikende bakomba gutete kaira akui aria barombete maternity iria ina inya inene ya kwithura baina yo rutene rwa thaicho aitho twenga ko cha gitu turigate bori muno no ndo akobo twethura kinya mwakoro akathiria miaka 5 akathia tutamwona na gutebwa tutethia cibitari bwamba bakuga ndomba kuga cibitari itoke twake wera ibakube kenda kinya twana tweto twatu imwaki tukona bakobira no ndo kuma ba mwanka cibitari ya thirikari ere health center kana kianda ikondo kuracha muno tuyomba kinya no ndo anjira mwana inyaga atio no thinake kariba bathaicho bakiaria baugite bone betejanritwe anene ikinya thirikari inene nuntu bakwithura bo bationeka ya kabari kiene barabara cia ukuthukanga nondu na bathinera turira nene ibarabara na njira cio kuiregwe ya thitherio tutaramenya ethero noko tuthicha ndire ingi tukona kwina mwaramu na bathagicho ithe tuimenya kinya mwaramu nimbi ando kuma mekureke kuramba kura matakinya kono renge inyambunge atwatarire na geta kinya ukathiothiete kankolo uthiete nyawa setio biki na marinyane kuringana nthe mokete kono mayokana ngarira nini sikinya kono biki sikinya kono moka matulela njira yake mongoro kogwiromba rangoramba isendie ya gweto tombe gutara isendie ya thaicho tombe gutaranio ikenda tukomba kuona mumbunge wetu kainya MCA wetu ikenda tukomba tethuka twethagitu lakini tuyona utethe kuma thirikari no tuvurana kwa mutuku wa mele tuwe wananchi kinya ithi neromba ringi ngoromba ngavana utethe na rojo rwa ndandu twina ndandu kindu raya tukwina ndandu ya cukuru ngege gatauni obu ngege itina cionthe ciathukire na tuyona tuku wa mele kabuthe kwa bono no chethira chena chapoti kire ithwe Murithi Waba akiripotera Meru TV kuma ya Mirigone ya Igembe Thaicho kanuni Ipaya muno mwandiki wetu wa Ndeto Murithi Waba kumantereche yembe thaicho no tubori botu na njira ikinyanilite bamwe ba ikuru akuma kaunti ya Meru ibachumirite na kutharikira nene ura wari ngavana wa Meru Kawira Mwangaza bakiwe nende narambire wacha nthoni ringi na ambiriria akuruma atungiri na bone nyuma ya kumba kuthira gichumire na kwibekanwa akiruma mubunge wa ikuru a Meru Elizabeth Karambu Kailemia ekuru bibarombete Kawira ombe kwithira akiwata nthoni na guchokera onararwirwa aterere mutaro kurukinende iba mwirete bo batiku mwitikiria na nkuruki nae teyo atungire bangi barobere kwithira bakithurwa na kura na nontu nombere kwithira kianwa ikurome kuritira Meru ngwe na kiririo na rombere kwithira kianwa riboti mwandiki wetu wa Ndeto Mwitunga kuri twika ekuru okaire ni bombite kwithirwo bakiringithua nuria wari ngavana wa Meru Kawira Mwangaza aria gukulikana na rombere kwithirwo akiruma Mama Safi ekuru nabo imba muchokeretie na bakimwiraga ja uju rira antu ba Meru atiri kana karibeto ba Meru 2027 ibategere mtura bakanenkera kura ciao batekeje kurigereti kana batekeje kweja kwirira ora twaere Kawira kura turacoka kwirira no tukawira imuntu gwa irumi imwagi ndoni kwagira akuru beto ndoni ana beto atano cia Kawira te muntu ang'anagia nande so
2027 tegereni kuruba ina kiriko ya mama safi baraba terumanaga na baraba teaga Anthony na baraba teta kuoja ojania twana twa kuoja ojania twa amberio baita na irumi no roro ungikite family yes ora na family no ko mena mukuru umwe no tukwenda atutongira turi ekuru is a good example to us yes especially batwe tutakete tukona mama safi no qualify inyaka na miaka 92 huyo ndiye tunataka miaka ni 10 yes bila break yes Ondis marietwa jakwa mbitagwa Karambu kuma Gakoromone unikira kindigaritie na ntokoro tiga kurigara egoro ikawira kurunga maburu akauga ate mama safi imwe kuru na ijuju akawira wankari ku orega gwitwa juju hakeja kwithura tuture kuru tukugwirerwa gwitwa juju ri ugo kagwirwa gwitwa juju ri mama kanya no kurubu bwagwe atutongerie igwo nganirite na ugwe ikerwe ithirikari yes igwo nganirite urio wau we mama kanya miaka 5 yes batu tutamuthurite turungami tutirungami ikura cietu cia muthurire yes na ikamutongeria mwanka 2027 yes tafadhali we kuruba igitwe bathuri igwita mwe kurungi juju na tukiona kirungi kakana rwarune une weto kera getage aciari bao juju bako juju amba ukarithie mwana nthi umwe discipline njega no moni aciari babega na gwetwa juju iku ukuruba mwekuru safi tuta mama safi tuta mama safi tuta bitawa Joy kumanya kis onyanko kodema tujara kawira arugire goro kawira nkwire kura mama safi nya tukorebira mwetia tutiuga kintu kembere mama safi tienkea kintu kebire mama safi to kura mu support mama safi nanganete kuisa kuiringira ndebe wewe wetu mona kama mkao weta katabi mwana maybe she's even my age mate na mantojera ko muitana ogo my mother mantojera uitana katabi tutukona jake weru antuba mero especially ekuru batu kwa chaba mami tuganya ke bibilia bauga mtu ina 4th generation no murathime awo ko ina ore indwe nabyo o kinyinya 4th generation yeu tiga mama safi na witira mwana mumero nguge nito kona ngugera wita mama safi na kwaja na ambassador na gutethia nkira cie mashinani na nuje mama safi aterumana te moja ugwe nito kona 2022 2017 okeruma kajuju former women rep ego takiuga ukiuga atia ene nkanira mpoka akabashiba awo imbio ko nenkera murega kenda uthithira ko thitheti imbio kamurega kenda ukaria bwega twire imbio tumete imbio eta murega kara uke ugwe munaga imbebe mwikia jamareru one akona nduki ti ugwe ari na tukwira era katabia tuthira kianine ti ugwe ugo impeached ituto nakura mimi niko kadi wacha nikwambie mama tuthanira ground ina kana voti ndo itanete akagwita katabi des ekoro ibo bwega muno nontu bwa kanyaka unbita westa kumatigania east uni ndiria nontu bwa kukondem mantu ara kawira araririe goro akiruma mwekuru na achoka amwita yu awa ai wete kana rwaru ai kaira ka bwiringira yuyu kailemia kana bwiringira ekuruba bangina kinya ekuruba bangina kailemio bothe ne antu bathomu na ne antu baina class kikomiti standard ekurukieke na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiona na ndaigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Ibaya mno MC Mwitonga no tuboriboti na njira ikinyanilite Joel Mutuma Mburi ane wakili na no mwa baraba kumerire matagitikia au MCA wa ndine ya municipality accountine ya Meru akiari nende nonekete akitharekera na kumeneria MCAs bamwe ario MC wa ndi ya municipality MCA Caleb akiwa ni bare mikumba kwithira bakithethera kari kulingana ya borabo mbere kwithira bakibaringira kura akivno na bobu mete anyuma ya mbili yeroe kumba kwithira egwite no tatongere bakumba kwithira bagichumiria na kwithira bakithethera aringi kura riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Jeff wagituma
nawe Joel Mutumamburia na umirite MCs banothi menti batongeretwe ni Caleb Mutethia, Patrick Ntururu, Daniel Mukoronia wa mona Frederick Mubichi bara wakiri ujo augite nandi batithirite bagikaria ringi kura indi bethirite bagikaria thirikari uria ni giuta tena watho akiorotithiria mbiru cheruji chithirite igitia bunene na nandi akari na tumiri baruji guntu guku ni bethirite bakiangaika nene. So it is actually quite shameful wona that tuna representatives bakethwa berira mwananchi akirira na ibo babatere kuthwa bakithithia ngugi yao ya oversight over the county government na ikia tumito kuga igite ire kinyetera county assembly nyoko take up their role. Such a discussion should have been tabled in the county assembly. Speaker akauga na county MCS betu baka summon CECM wa Ruje na MD wa Mewas bakeja bakachokia biuri na mantu jaja karekire kethwa bariwa bataije. How did it happen without their knowledge? So it is the responsibility even of our county assembly kuhakikisha iba kukaria mwananchi. Nkuruki mutongeria ucho noritie MCs baba batige kwangania na gavana wa Meru Reverend Mutumanto Ethinkia na gucoka kiri mbunge ya Meru kuitira ngugi bara baba thurire. So negitare kinyete atukuria representatives betu bokire batige tukwanga bakiangana na thirikari bakienda kuonia thirikari ngugi ni gwitika kimantu jo jaruje no gutagera kairo kona twiriwa mu Kenya sewage ke part of the bill ire kweje ruje na area kwina ruje kwina sewage only is within Meru town. A functioning sewage is only within Meru town. Antoba Mugutano and all other areas irache especially within municipality and surrounding areas irache ke Northimenti don't get services cha sewage. Sewage ukarau toriro nande tendering nirarugurwe kaire ke kuthithwa bidding upya anga tender niraere cancelled. Then you're asking, what are our representatives doing? Kethro batumba kuthingatira kuhakikisha there is a proper sewage system mbere nyawa mbere kuthithia miradi yenge. A town like this torero erenda kwethwa city, will it become a city etena sewage? Nkuruki wakiri ujo. The other aspect is kwago county government then yamwe niwe ikanenkera mukari reprieve by giving a subsidy. Kethro erwa kendamewa sechokia rujara rware county government nunto we are in the process ya kuhakikisha kuna budgeting ikuendelea. Why can the county government then decide to take up that burden from the common mwananchi? Kethro imbeche uchi kwirika icho china shortfall county government ejukie ithro niwe ka area kenda mwananchi endelea kurea mbeche reche area kwa mbere kwa area flat rate 250 shillings. Why can that subsist? Nunto you can imagine otenja kethro mto withre per day abatero kunywa 3 to 5 liters. I lita ingana nja ina ntumbuga bathatu bana omba kwithirwa gitumira kenda nandi umenya the kind of rate ira mtu akuongerwa. You can imagine kubaraba kugabarare aga 250 shillings you flat rate but nandi bills chao chireja not less than 1000 shillings. Irombare mutongeria uju ni gavana wa Meru na thirikari yawe bethire bakirungamira mbiru chiongeri kiri ruje aja municipality ni untu noe withirite agikira kirore muswanda jo ujo kuongera mbiru iu. And it is my belief that this fairly squarely falls on the governor kuhakikisha agukaria akaribawe ba Northimenti. Nuntu turera watu kerwa nwe wanenkerwe the final documents na arasaina iwe to no objection kumanisha antubon the be satisfied. But are we satisfied? From the talk ira with it okigwa around everyone is not happy na antu bakuga iba kwenda tariffs iwi changewa na rojoro inekwa nuntu nande it is not sustainable. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Ibaya muno mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma no ntubaribotu na njira ikinyanirite riboti ya Jeff Wagituma yatugira gatanta Ndeto cia Meru TV muthenya wa Mbita Muthoni wa Kiramana na ngucokere nkatho no tubokona kanya kaututhiatira kimitandao yetu ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya oketa kuraya no tukwina mibango kathumba ire bangi no tuboku.